Batata yo mama matokozi nyumba unu tunalandila mkinzi eto wamjidulu wafumoto Yesu Kristo katajalungana kiangali mbuluzi yanza kadi yani wazola roho asoma nitu vanakemba mulungu yakumye samba mungona ya nana mulungu wa makumole yevua mosi 2001 lutsila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwana luti mzee yoho akapata kubalisanga kansi jamu ya ba dan tete tutengi menangkara siku beto na kamu masoma ngombe kata simoni kipango kufana kwa zole mbwala pakundu yembwala pilekete muna mbwala pilekete pakundu kala na moto simba yetusi babo kwenanga kukunduka mauzo mbele ya kikosi boka kidini kumundu ngombe siku baludi bokla na filosofia mandogo siku kunzi kadi siku ukala kunzeka amu mundinga banzeza mufalasa kanzi mundu bokla na nyo kinsusu kadi ba français mono ko
yeto wala mtandao kinapenda simu ni mambo unapatikana leo sio ndio kwenye kutima watu vana na kufanya vyao bazona ndio kunsia ntambo tutugidi kunzi tufuti jati la mnansiku kunzi nsiku kadi mwasulu ukala Mungu bonina volume wa watoto kote mnawayele unogala kwa siku kadi kuna mkono kuna sababu tume volume ni siku ijao nacho yeto wala tu kote ndio mpaka mpaka siku itanga ndio kada semua ni mtu na kampai kuna pale no 9 wanwa sana hizi kama ndio munu yalla bila munu yalla tanga ndio koto nsi ikalaga nsiku au la constitution au l'acte fondamental de la constitution de ce régime manipule ce pays là cette contrée vous y ça comme d'habitude yeto ko atupé itanga ndio tu futi kala ye Constitution. Donc, comme les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution. Nous, vous dites qu'elle a une siku pour nettoyer. Quand vous qui faites une siku, vous dites à vous, il y a un bon scaphandre de combat. Quand vous siku ou ils sont les bons, moi, on a fait le ouvrier. Au moins, on a fait le ouvrier. Quand il y a un peu de temps, kunga wanataka kundi longo le 18 mai nous sommes fêtés à Makesa Manumbi nous voit témoigner wa Isumsamboa tu vois témoigner nous allons comprendre bon ce qui est à vous insiku on appelle ça en français le scaphandre de combat donc ton corps n'est pas pour eux on a ça une ville là pour qu'on ait un corps qui a une payer when ye mwani mu iti ko mo mo tu ko ndo taw na nga so ko la ko magansi tu tengi kapu kunga nan ta sa dira ba kumata babe kulu mimi tata ki mo jami ni ma to fe ta so la lebo tinela tata ko na fe la ko fa ya ndi Emeleke tamuso ngake to nimi lodi boso nimi lukeni yiyani nguna kesa hawo wakele jaki sa kamu dabali talaga kada ru tumene komanga so bana kapten sa moja verset 7 rara vous remarquerez kuna mtu alala ya roba kazi kile kama hiyo hapo kiki yani bika twakunga disoke leo kazi yake ni musiko tata kisoro hadi ya wewe loma bakala jaka bonzo tama kufanga takini pata mtu muna jeunesse mekana tu il faisait ceci ya mais ndio ile pala kaka adam kama mki twafanga alipopoka batatu tata delo na fina manene tata yengine kutima afina manene donc le pronom pluriel crayon batatu twakumuka alors kwa nini wanaandika Biblia mkisusu kwa kufanya ça si kama muna verset 7 batele de vous alors différemment et confondant, donc c'est déjà pour non pluriel. Première personne du pluriel, nous. Vous voyez? Donc, bon, on a appris le bagage, donc on a dit on a dit toi et toi. T'as dit soke, t'as dit lungana, t'as dit ngena kutima, il y a des périodes de ce qui vont te gagner. Wa kuluka. Bitu babu tamu za wazo kulu bibi. Kingulu jambi. Alors, on a un peu de la signe sacrée. Mais oui, mais vous voyez, on a dit, on a dit, on a dit,
zengle Musa mukinga ndinga za chiko kabe na kulumi mundinga moja kudi lembo yeto lembo tukalanga kwa mfumo siku na kiko kilembo bakata sana kile yimna na kunga kuna kwa ile tote la yelele muzina kwa muna waya ya kwa kwa kumpeleketi muzina kwa ndotele ngomba la c'est un secteur de piège. Bah, tout la même commence à se faire mon ami ici. Les mots, le piège. Pour ça, il y a un niveau. Qu'est-ce que vous voyez? Je commence à cariner un peu. Il y a un niveau. Bon, on a dit, bon, vous avez dit, le bon c'est donc, moi, le lion, le roi des animaux. Il y a un livre. On n'a pas le chef coutumier, les dépositaires de cette tradition, il y a des Kouloumi. Mais ça va, Posso. Vous m'avez dit qu'il y a ça va. Mais pour non, la Canada. Vous dites la chose. Les mots, il y a un niveau. Bino, Baye, Bolana, Baye, l'autre qui commet Bolana. Donc, tout ce qui est sorti suite à l'erreur. Qui la plus de nom de tout manière de l'exercice. C'est-à-dire que il n'y a pas de la bonne Ndinga. Zaïsa, au fond, il y a des millions. Quand vous avez des millions, il y a tout le monde qui a des millions. Il faut que vous ayez un peu de petit. Vous avez un petit, quand vous avez un sphinx. Pour tout le monde, quand vous avez un petit peu. Il va falloir que vous ayez Mas muna la wuta ko problème écart mais muna écart muna avantage et inconvénient kadi inconvénient ni na ba la problème OK donc on zéde finita on la va faire ouais mais quand on a pas la ba ala ba ka yo kadi yo ka ba to la ya ci so ka ci ko ka dé kadi ñu ka c'est le cerveau ba la tila yo ka yo ka da ko animal animalisme vous dites que pied qui est c'est ce qui est dans le piège. Les mots. Ça, les niveaux. Bon, oui, c'est bon, mais bon. Au lieu de quoi, je vais continuer. Il va faire la espèce, parce qu'il est mal. Mais on te donne, on ne va pas les mots. Il dit les mots. Babi qui n'a pas, qui n'a Satan, qui n'a qu'un zéro, il vient de réclamer parce qu'il dit dans le démon de la couple n'a pas vu que c'est la l'université par les Timon et si au Canada il y a beaucoup on a bien et si au Canada et si au Canada bolivie c'est le monde qui Canada il a pas qui Canada propose il y a et belé la carte et belé basali la carte batwa qui bilongo na ngai tu non baza vele tant que ça no wa no do ci ko ko mo zena bima papa ya ni fo bakaka mo na ko pass kina ko maza dako kuna maza kimba ko parce que Patrick Enzo vous vous on no mais ba ko ni longo ka mtu ngana sana kama mchekela kana sana Kiswahili iko wala pe mwe ndio na bana mtu hiyo isome leo muna kile mo kile kiemba moi j'aime pas tout ça comme on a dit, moi j'ai étudié, donc il faut qu'il y ait un bilan, on regarde, il dit, moi je suis le pasteur, je suis le professeur d'école, le ministre humoriste, en France, qui tout ce qu'il a bilan, qui est mort. Ni que ça ça ou non, ça dit ça pas nous comment qu'il a mis, koulou qui a mis. Satan est en train de réclamer, ce qui se bat pas la honte mais la bonne vous. Oh, kana sananga kikongo kwa nana kwa pasi. Kikongo. Oh. Mfuma manza. Vele mtu mbeba kwa kilongoka. Kana ukimwini masoma ndogo. Yani kwa nini yaka mwana mnotokati. Wabata sibu sonegene yadefo. Beno babonso no ukota klase mandobe. Kadimu mandobe. Kuna mazi kwa nibejaka. Kaisa wala jamu njo. Popo bele dompai segejo. Ndio tunataka kama tunasema ndogo. Yani hivyo mtano
matériel. Activité. Donc, nous avons besoin de sous. Quand il prévient qu'elle sauve, on a base. On a base pour le niveau 3 quarts et ça est sûr. On a base pour le secteur de vie pour le premier niveau. Nous avons besoin de moyens. Il faut pas le quand tu me demandes, on va besoin de moyens. On va besoin de di pour nous dire, il y a l'eau. Bampangi zetu, on connaît pas le coup de vedo masema makana mwanzo manza. Ba Ismaël, ba Ndele ba Kituki donc c'est plutôt ils ont leur spécialité. Vous savez pas d'accord. Je vais te dire du de l'eau. Je suis pas chez les arabes, ba sonika ngam ki arabe. Mais qui n'a pas moi pas si vous allez, nous dit pour nous, mais pas bon non, les qui circulent pour pas dormir. Quoi nous dit là? Mais nous vous dire titre. Quand je là on passe là c'est mais vous bakakabavo kyaku kyangani ngumba tutakisolokere pevu yase tatjalungana pevu ya mwana tatajenda kuchimu tasemu kyangani tulumanga mama tout ça c'était la chose mwana c'est tatakisolokere mwana talungana mwana tasemu kyangani c'est une chose qui va pouvoir passer sur Mungu wa tata kisorokele lukelo tata jalungana ye tata dangenda kuntima tata simoni kimangu changani mwanda luji wa velela kwa bana bakotene munzu wa longo yenkanda wa moyo tubaka twajiula wao mukanda wa msiku tanga jobo wa ntano wa Mose kapuja tano nzila ya nteke na te nzila ya makumole ye Mose oho tukuba mane tutanga mkumbwa tata kisolokele tata jalungana itata lengena kutima tasumo kimangu kyanga ni mwanda luji wa belela Mose wa kutikisa Israeli jajo wavuka kwa bao Israeli nawe mina yensiku mingi na kulukama kwapo mbaki lwa lungu kamyo yekeba yevanga myo yave nzanjeto wavanga luwawa luyebejo oledi yave kavanga luwawa lulolo yemasemejoko kandi wavanga lo yebejo kibeni tubapo twena moyo vava kwapo yave wavuva yebeno zizi muzizi mutia bamongo muntangu yina munu ya kilama vakati ye yave yebeno mukulukamba mavuva yave kadi lwamuna wonga mutia kala tomuka bamongo ko yani wavuva munu yave nzambi aku yakuva ikisamu ya ngipiti munzo atinanga kukalani ye nzambi zangakako ye monoko kukivangilani kitekiko kakifwani kena lekwa kena muzulu volekwa kena baba mtoto volekwa kena mulangu kuntia mtotoko kufuka manani jo vosagila joko kadi mono yave nzambi yave inzambi ya kimbala yivudu zilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu yeyanja mubawu bakumelanga kasi yile mukilanga
na teye funda ya dimbangu mubau bakunzolanga yekebanga ntikususatu kusadilani kumu ayabe nzambi aku mungatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga kumwani mungatuko bandila lumuka lumingu mbasi wakeba cholongo bonzo okukeli yave nzambi aku lumu samba nu unasala yesala salu yaku yakyo kanti lungu kemta moja yilumingo lo yave nzambya buna kusalani saluko kamwana ko bakala vo mwana ko ankenjo ko kasilo kya bakala vo kya kenjo ko kangombe aku vo punda aku mpulu byabu bya turuka ko kanzenza ko wena yaku mungudya mlelo nyaku mbasi selo kyaku kya bakala yeselo kyaku kya kenjo bavunda monsongege bambuka moyo vomye wakala nanga munsi yangibiti yevo yave nzambi aku wakuva ikisa munakokwa ngolo yekoko kwa labuka ikuma yave nzambi aku wakukamba mukeba lumu kya lumingu tufimba sio chikezo kiki sakapu cha ndila yayi vumina si yingudi aku bozo bakukamba yave nzambi yaku mbati wazinga lungu bya bingi yeto manitu munsi yina kuvana yave nzambi yaku kuvondaniko kujanganiko kulabulaniko kutani kimbankelo vunu mumfinangana kuko kuzini nani moyo mungazanfinangana kuko kuzini nani moyo munzanfinangana kuko kamu vya jandi vosielo kyandi kya bakala vosielo kyandi kya kento ko kamu ngombe ani vombunda andi ko ye kalevo kabulevwa nkutu kya mfinangana kuko muna nkanda tusasila lupya hunu tubakili wao nkanda wa tuku chongelevo wantete wa Mose mundinga tubanzeza batanga vo Genève kapuja 10 ye Mosi nzila ya ntete ye nzila ya voa nkumbwa kapukyokyo nzo ya yomi kubabele ye vilu aninga natanga mkoma kibalongo hata simoni kibango kyanga ni mwanda lujo vele mtoto wa mbimba wakala ndinga yimosi yempobolo yimosi bubayenda ku este bamona ndimba munti asinali bavwanda mungu bawu bavova sana ndolo twavange no biliki yeyuka byo bawu basakila biliki bonso matati yeba yelubumbu lwandombe bonso nkeke ndile ya kabana mnatanga ndinga za ngaka ovokati bawu bavova ndolo twatunge no mbanza yenzo ya yomi inalambuka na teye kuzulu twakivanga ngumu katidi mwanga na bantoto wa mbimba ndila ya 5 savo 5 buna yave wakulumuka mutala mbanza yenzo ya yomi yatunga bana babantu samba yave wavova tala bawu binankangu umosi babu
benandinga yi mosi babaki kidi vanga jaki tukabwabu kabana le banalekwa kibakeni muvanga ko tumateza nzira yaje samboja seti dika twakulumuka yevilula ninga au kabidi zaya sana ninga tukavana yave wabamwangisa baluselwa mtoto wa mvimba bayambula mutunga mbanzi ikuma yabikwa babele isavo mpilulu kadi muna yave wa vilula ndinga antoto wa mvimba yetuka muna yave wa mwangisa baluselwa mtoto wa mvimba tufokole ngumwa tata kisolokele tata de lungana tata ngina mutima itata simudima ukanga ni mwandaluti tusama tata kisolokele lukele peve ya se tata de lungana peve ya mwana fumo Yesu tata de ngina kuntima mpeve ya longo batana lukalanga mna vilongo ingege tata simudiki mangu ukanga ni mwandaluti wa fela ingege mbeve atika kala mtekelu semunu lwanza nge wakele kuda kwa kuna langwa mbaza nge wabanga zulu yenza ilekola ya wonzo nda munza tata simuri kibongo changa kawana wankaka kongeye kwana utukebelenge fukuda nziba tukezengi bonzo bafwa kantu songele nkenda zako utumwisikia mtawunu fumu katina bafwana utufuanisa talalokola fyaki nzo ya longo yatuka mazulu ya kulumka tempelo ya longo muno fofola cha mwana kwa ya vila mvimba ya kala kwa ndaka azingi wansongele nkenda za kumpasivu ya tomuka mbanga vele la nkamba yedo silibidi mka yewunu pejaka mulandi la programu ya beto ba guitariste bankengi ofo bandoyi ofo bambangili bagati ofo ba symphony ngi utu yonse kilibika wunu muyindulila lumbukina kya nene kibene ngeye beno babole mfumu Yesu ingeye mwanza luji kavanga remise reprise tata utololo kaka ngi mafwana tulumika ngege bene savo wakulumka kaka mpasivo wa kwa nkagwa matuwa taluna pito sabila kayimuna mwana juvuluzu wetu bana beno kwa nda wavila kanako makonyo kaka ebana bina kaka kala yetu kangu di musi mpasa wa ndinga ku pasabila yo muna wisi tuba longo kaduze bibo ngiko no ndinga ku makongo matatu kongo da ntu kongo da tabi chako etu kongo da kati vobe nya ku makongo matatu bondo ntelenge kilemesa benede ku pasibonza ya kalepi muna wisa beno batuba longo se tata kisolo kele mwana tata lungana ye mwanda bela trasimo zimo utanga ni fuma longo to mawo amen batata yo mama matoko zinumba wunu tunalandila nkinzi eto banza kimbongo walujindulu na lembo batari bogla baza kibraza wa moto Yesu Kristo kuna malunga ya lungana kiangani mvuluzi yanza kadi yani wazula luvo kasoba nitu vanakemba mulungu cha 10 sambanu mungonda ya nana mulungu wa makumole ye luvua imosi 2001 luntila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwanda luti tuzejovo makasaba tumabakisanga kanti jamu dina ra jancheke tutengingi munankada nsiku beto munankangu yeta itangidombe tata kimbongo chenga ni mwande wana mbwala zole mbwala pakundungu ye mbwala pelekete
munamvala pelekete pakundungu kalanga boso ntimba yenzuzi babo bakwenanga bakulumukanga maunzo lubeti la fulkimusi bo pakidi mkungutu bogele siku baludi tubogela na filosofia mandombe siku kunsi kadi siku ukala kwa kuntanja au mundinga banzenza ko falasa kantu muni bogela ngani o kinsusu kadi ba français mono kuna fweni kubwana nga yepau nanga waumvu makumoli nana bawu babaka symbole bogela ngabo ikoko kokoriko ikoko golwa donc mono bo ndinga yeba falasa kinsusu kwa donc muna kinsusu ko français batanga bo les interdits nsiku yeto wantu kunjangu kina tata simule kimangu muna bati balongo tata solo kenda lunga tenge kuntima batu vani muna bifoni koni kyao bazula dioko kunjangu batu tudidi kuntu fodi jati la muna nsiku kunti nsiku kadi mumazulu kaukalanga kwa nikuna kwa lunungu kwenina vonungu ni baba mtoto kote muna mkayengele kuna kala kwa nsiku ko kadi kuna mkota kuna sabo songele vonungu ni siku ijao jojo yeto watu kono nga auji baganga mbobo mkumeka siku itanga jogo kata sumuri jimbongu mono pina kambai kila kuna pari musimu nono neuf wando akta kuna elize itanga jogo mono munu yalu tabilana munu yalu tanga jogo konto nsi ikalanga nsiku ovo la constitution ovo l'acte fondamental de la constitution c'est-à-dire ce qui régit l'humanité ce pays là cette contrée ovo idati tanga pata jitu yeto wa tupe itanga jogo tu foti kala ye constitution. Donc, comme mon nom, les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution. Muntu, faut dire qu'il y a un siku muni joani. Kadivo, ou qui vient un siku, vous êtes dans le devant, il y a un bon scaphandre de combat. Kadivo, mon siku wenina, ils sont les beaux, moi on a vu la couvouette. Au moins on a vu la couvouette, on a dit que na sugulwa kinako. Mkunga on tambula mu dibundu de longo na 18 mai 1921 amakesa manungini nuvuate nwaninu wa Yesu nusambulo wa tuvuate nwaninu kwa mono bon tikezanga ko insiku on appelle ça en français le scaphandre de combat donc ton corps n'est pas poreux on a fait ça une ville à quoi on a bien quand on a connu la dingue on a eu noani nous il dit comment demander tu condolons tangu nanga so vutukila mukumaka nsiku tutengi kapu kunga tu nanti tusafirira mukumaka babel kulu mbimbi kinkulu kya mbimbi obi kadiri be kondolo betela bandu tati solo gele ta lunga ngena kuntima lumbu ki mosi kuna mbanza ki mbongo sila lembo batari bogla bazar ki Brazzaville kadi kuna malumani mono mu recherche zami eta itanga di mbanza ki mbongo tata ki mbongo kenga ni mwanda lujo vella ki songa lembo ko kinaka yiza mu 2005 kinaka paka mvovo bukasasi kwa nkangu ya niveau tata mwanda vella kana tuvanga yani bo beno lubutana lumwanga munda ya mpimba telefon beto wantu beto bantu tulebe wilanga mase yani bo dina lunagaga lumwanga na munda ya mpimba kati wijiko kanzi tukilefana ka fluki mot ebwe ngine ndango sabo ngateto nimi loje bonzo nimi lukeni yani nguna esau yoyo wakile jaji sankangu jamkile tanganga nkanda wu
tumene komanga nsonso vana kapuya Sambodia, le verset 7. Rara, vous remarquerez, kuna mtu alamu na ngela woa yave kon. Kanzi kina kalweki afunu kiki, yani bo dika twakulumuka. Disonge levo, kasi diya ni musiko, kati kisoloke, kadi yani yave. Mewena lomba, bakala diaka bonso, tangu katuvanga. Tangu vanga muntu, muna Genèse, muna kana tout. Il faisait ceci. Yave. Mais tant que les vanga nkasa Adam, kaka muki, to vanga, wale babogi wa batatu. Tata jalunga na sina mane, tata yangena kuntima, na sina mane. Donc, le pronom pluriel, crayon, batatu. Twakulumuka, allons. Kwa nyona wanandinga Biblia mkinsusu, uvo mkifalaka, sita muna verset 7, batele diovo, allons, descendons, et confondons, donc ça devient un pronom pluriel, première personne du pluriel, nous. Vous voyez? Donc, bonjour, muna jangele banga mutu, donc waboke la diaka, muna kinchwa adi chau. Tata ki solo kele, tata de lungana, tata de ngena kutima, yinyani pepe longa tata simoni kimbangu changani. Wakulumuka. Bitu babu tangu za wonzo wa kulu mbimbi. Kingulu cha mbimbi. Munu ngina muna wonga. Wonga kena yana. Ya ludi, kujitomoka, kuna ndimba sinali hili. Kadi, ndimba sinali, batile bu ndimba sinali, la vallée de Chinia. Oh, volet de Chinia, ils sont les benaye pokami, le pot mat, bayoka, inzo ya yoni, kuna babila nyinga ya kangwa ba. Tunajindu leta de lunga na kangani, Salomon, ils sont les le Pacifique. Comme Salomon, ça veut dire le Pacifique. Donc, Pacifique, le Vouvamou, la paix. Yandi kontontangu, negele sianda melanga mukele wowa, mukiko. Bati mukele binga mukele bakisanga. Kinaka sala e jamu jadi. Kangela wanjinga ni Kongo bakasa museba bel. Lumuki muskalo kuna mbanga jimbangu sabu Brazzaville. Lumbukira mkapaka mvovo, muteza banza kala sinema ya kukutuni ne bakaba wange nengi Kongo. Wamvutu ya mfumu Yesu. Mbe bapuji longoka. Luidiwe mfumu Yesu. Beto wantu bontu zulanga sadila kumuvana do papa kukutuni na. Muno tuga tumbugele mbanga belela. Yina sidika. Mbanga belela. Kingala. Mais c'est des c'est des langues qui sont venues par erreur. L'erreur. Bankaka veto, bavanga makondoro là. Français, chinois, japonais, anglais et consorts. Lingala, Swahili, Lari, Dili, Teke, Bonsobobo. C'est des langues qui sont venues par erreur. Justement, cette erreur-là, parlons-en. Tu vois la fioti, Mina, c'est le macrato, Mina, c'est le macrato. Tata Timbangu Tangani Bebe Longo, Manda Ludi. Muna le 3 octobre, na Manda Ngungu. Il y a un niveau, 3 quarts et années à sûr. Nous, quand on voit tout le monde, Kansi, mon kuna ivwana kuna sisa vala kaenda, mon ambassadeur, quand il l'a rencontre il y a 5 mois, qui n'a pas kalanga mbana. O ilanga bamulanga moyo, mambu mangola tanu. Pour 5 mois il m'a vangé la recherche. Pourquoi seulement 5? 5 mois. Au fond dit, il y a vangé la recherche aussi. Tata mwanda villa batanu kena batanu muyani. Donc les 5 au mois. Donc les 5 au mois qui sont locaux, papa qui sont locaux premier. Jalungana, jangenda, yekuna malu yimasema oyembudi.
tata kimbangu ye mama chawanga kadi ngungu ya numu na mamwilu ichawanga yani wakile wanga njambulu za mfumu Yesu ye tata kimbangu pamoja na mfana salu kakile munanga ko buka widingi yani miskaba tana mfumu Yesu mwana ko ntawe baka o metambule mwana ya kubana mogo bonso kunangu egeni nkaketo wantete wanketo mama Eva buka widi ndangu ndoka yantele ndi kote donc tata kimbangu tangani bon c'est evangelation boglanga tata ki jidikiki ki solo tele dije lungana dije ngenda ki kimbangu kama solo tele kuna mnalikuta le premier ki lungana jangenda donc la diaga bo lo la ngam kuma ta to alors makula mamba 5 mois ngudele mo tikala ngay du utambula nga mpunga utanga dobo ngai satana na suki nangai o ngai mawa ngai satana na suki nangai o ngai mawa na bebi sati mukili na nyokola kibapona ni kubomo basali ya zambe o ngana suki itesa mo ile faida na satana na lata kiposo ya meme kote ya lokola Elia nzoka na zalati ngoi katina lingomba tala lelo na suki nangai na sukiye bankumu ya mboka bakokisa kingai na boloko kuna namba za ngungu o ngai mawa linga na ngai ezala kinde pona ko kusangisa bana na ngai balata ngai masema wa posa ya ngoi bila mama kasi pona musala tata kimbangu anyati yango o ngai na sukai mawa mbunda abotoli yango kitina ngai asimbi yango nasukiye bambangi nanga so yimlo ko ngaw kadi mutwala so da mbovu na mukati kuna tindor batanga dovo kuplenga ba bino baye bolanda tinga ibo zwaki ibo pengo nangai va tufimba feti fulgiki bino baye bolanda tinga ibo zwaki ibo pengo nangai boye bali wanangai ezali pepo na bino ngai nzete munene na kwei apana bino bitapipe boko kuma maebana ya tila mana plotira c'est ça que je mon propos est là-dessus tata mwambanda le 16 août vana Kiemba wanda mukizinga mwanza ya numu na mamwilu ikakeshi tata simoni kimbangu tata ngenda kuntima tata simoni kimbangu changani mwana kingana kimutika sifa ya ndivyo tata di musi wayenda sisi bana bali kulupangu kina basa kulupangu ya ndivyo bana bami botu lenda kuna nzoya hivi chokubina kaka kalunda kafaika kulupangu sisi niko kalupangu la longo kwa ndona faika mantaji halo kuna lupangu kuna bakala ubele bakele bwana mubingila bele kandi bankaka kondo kam bibudulu taw bakele to ngam mutipaka mutala kuna nana kala kese kina kuna baka bagelu basonde ki baka iki bele kadi kinzo kala kuna lujangala lu biwe mpwenya botu monangale bien matériel baloka kuna mbuda munu ndoke basindi sange di nge wizi de oye mais olinyo kuna ngai bikanti funa unakata musapi zengele musapi mujingal ndinga za chongo babele kuna kulumini mundinga mwanda luji ilembo yeto lembo tukalanga pe mbo muti munakikoko kilembo bakaka vile kile yimbi na ngafunga kuna kongo de totela ngele mundila kongo muna mubagera ndiamu ya pakuno ngupelekete mundila kongo ndotele lubaba lwa bangi langa lembo kyate faire des plaques de piège batulanga mumaza basuba baka mwana mbizi lembo lembo le piège papa ça tena ndipo testa moya yani je crois maman Zakarini yano baka kuna huu
ya niveau wa mona ngete votre nègre bonifé donc moi le lion le roi des animaux yani kuna mbanga mungu ba chef coutumier les dépositaires de cette tradition ya kikulumbini baza bana poso molongo jeti yawe ça vaut mais or ma makalagana tu veux dire la chose les mots yani bo bino baye bolanda kinga ibodo kibo mengo nangai. Donc tout ce qui est sorti suite à l'erreur, je peux les élucider très rapidement d'une manière non exhaustive. C'est-à-dire que il y a un bangu de la boto ndinga zaïza obonga ko nini lote kavota kimbi tatula nyo mfano kwa nini lote iboko za chumba kajaka bila tunga ngipiti kuna ngipiti tangu bakele monekanga bokana tumeka sphinx kuntu muntu kantu kuna malu chipulu baokona ngipiti bafala ndo zakaka mansu munanga unu tanga ndo bokana ma écart mais muna écart muna avantage et inconvénient kadi vous vengi unu kila banga lokalo lokula mbote na kwa viete lukufilinda ngu la kafu na kwenda mentangu tanga una baka mamu pe ale bantangu yoye kadi nyoka to tula yani kisu mukati ko kadi ambemba kadi nyoka c'est le serpent bananga lukila nyoka jokele ana kwa kalutidingi animal donc animal de piquement vous dites à pied kema c'est fou kema pied les mots ça dans un niveau bon oui dis comme bon au lieu quoi une voiture une Carl Mercedes photo pas si mal mais on tombe na lingo va qui m'a mon utiliser ngal les mots yiki les mots ba dini tunaka kina satana kan kina nganzenga kanu na kulukulu bankaka kuna kulumbimbi il vient de réclamer parce que ici dans le ténor dans le couplet il dit nako kito tenga polimbiste pa ya tataki mangu esi okangai na poloko pona mabena kai esi tokabwani nayo esi tokabwaniye polimbiste loko nini tikangai na kufana ngai tikala mokondi ya lingomba o tataki mangu ebele na kati ebele bazali na kati batwaki biloko na ngai kena kumbanza belela tangu ndo molongo wanga ndo ndo tuwoni kongo munza ya mbimba papa yandipo bankaka tumunla ngo pasi kina mfuma zanga tango kuna mbanga chimbongo Brazzaville Patrick Kenzo uzo wa munyani bo meba futi longo ka umususu ngana zana ngamu nchechela ngana zanga Swahili kikongo wana pe mwene ndio unapana mkutu yoyo isongelebo munakilebo kineka kiemba moi j'ai un bac plus 4 en management, j'ai étudié, ça veut donc qu'il faut qu'il a bien quoi, on va voir un bon gars, petit titre. Ça veut moi je suis le pasteur, je suis le représentant légal de l'église qui m'enguise en France, vous savez, qu'il faut qu'il a bien. Kiemba. Ndinga zinaza awonso no, zayiza kwani mukuma kambi. Kulu kinkulu kambimbi. Satan est en train de réclamer. Ce qui bana ba awonso na bunda vuvu. Ngana zananga kikongo ke wana muna ngopasi kikongo uvuma mbanza vene mbutu mbeba kweti longoka tera ugunu kitu vini masoma ndombe yani kwani byaka muna not card wabaka nsiku sone kene yani bo beno babonso no lukota classe mandombe kadimu mandombe kuna mbanzo nguni bedyaka kaita wongila jamu jojo ko papa bele jompai segeto dina dujata ngamka ngone masuma ndobe yandivo njalu za zole mwene injalu luvangila byabyo luvwidi mfunu mu activité matérielle activité donc nzapo zetu zaki nsuni kadi breve yakasonga wanambanza ngungu wanambanza ngungu yandivo tuakar ezali ya sûr kuna mbanza nguna 78 ko fobela jelibo njalu za zole mwene injalu bangila bebe kadi un mandomba kaka mfuta mwina ngama mkota klasa mandombe tala di budu di bien de longo dingina bampangi teto bobo nkunete bana da uta kadi beto basema makanda maondo manza ba Ismaël ba mindele bankituki donc les ba simputu ils ont leur spécialité que c'est quoi donc le fait que vous dites di budu de longo je sais pas si les arabes ba sonikanga mu arabe
mais kina fumalonga mpaka siku vo ale muti bundu bitu ba wonsono leki circulaire muti bandombe bolu tijina belu vidi titre kazi zula wala mpasa hapa pasi mais wili nakota klasi ya mandombe imuna mwana tuwaka yasir kadi yandi fo kumwandi kyangani bankaka bawo kyaku kyangani ngumba tatajisolokele keve yase tatida lungana keve ya mwana tadengenda kutima tasimagi mu kyangani tulumanga mawo tusa kitele batusa mungu mwange sita tajisolokele mwana tadalungana mwana tasimagi mu kyangani. Alors, Nayambo, vous êtes dans sa maman, rendez-vous à 2013, Msonyo Spozaliawa, weke tosala su musala ya koleka. Bisu tozo sepela mingi, keke tozo pesa programme ya kulumbi, ezalika. Bonke, Ege pe mokileza kotambola, mabonde ni totika te, mabonde ni na kurumbini. Tina mimi msuko kangami na kurumbini. Oya, teyaki na tongo. Tango wana, unoko izana ki moko. Zako loba ki kongo na tango wana. Ke, kolo yesu tango ayaki, kusolana tatamoli mosan, dasi motu bangu, le 18 mars 21, zaki na midi awa sorola kina Congo. Alors, kuna mababel tamu ni kamwe koyaki oga tikaraki kuna bazaki kosola kaka na Congo. Donc, nous va prêter. Donc, ici na ndenge tobebisaka pasi na biso esila po nzambe asali mokili asali biso bato me na mutu nde apesaki mayele ya mingi po mutu adirige biloko nyonso na banyama na bandeke na bambisi na banzete na matiti na mai bonne soulier olobi telema etelemi tozongela wana owana onezonga loko nyonso oyo ozala koposa otangi na kombo na ye aye na ye olobi likambo akosala. Donc nyonso wana nde tozosala makasi pouvoir wana ezonga tangu kozonga ndio monike oyo tozomona ke eza bisengo te oyo eza bisengo te pasi kutu esoki olabi tata nzambe bisengo nde ye akondele ya biso tokoma na esika oyo te kimia ya libela bandoi jejeki gaki Akengi, symphonie, chômage, produit programme, concours, chaque les 16 nous allons. La classe à peu million, vous avez rien. Vous avez rien, hein? Dis nous pouvons voir la carte, on a dit non. Comme ça, vous savez, ce que on a vu, ce qu'il y a la CDC, on a mis photo, après photo, pose moqué, on va venir dans le titre, on va venir là. On peut venir dans la titre, on va faire Auzani. On continue à photo, on continue à prendre, et là on vient sur le commandant. On a vu un CIC, 3 jours, on a vu sur les Sinélélo, donc le programme dans le Ngoma, ils sont au CIC, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Merci Bandeko Valenti. Ndenge na lobaki na bino ete tozo tambola point par point. Moko na moko azali koya ko expliquer biso monene ya Papa Simon Kimbangu Kiangani na banza buti kolanda Mese Diaz.
ye azali député monene na kati ya Angola atambolaka na mikili ebele sans visa na banza papa Diangenda Kuntima alobaka pona ye alobaka kumisaka ye makasi ke tata oyo ba sacrifice akosalaka ekokendaka direct papa Diangenda na monoko na ye moko akumisaka tata oyo bouti kolanda malgré bozomona ye soki ndenge nini aza mutu munene ayebi mingi atangi mingi tala kaka mutu soki atangi mingi tala kaka ndenge azalaka tala kaka mais aza normal aza mutu munene afandaka na Angola papa Diangenda akumisaka alobi tata wana asalaka sacrifice moko makasi akosala voire même un mois aliaka te eloko te kaka na ntango moko alemwa biscuit mais mabondeli na ye ekomaka direct wana se papa Diangenda moto alobaki yango bandeko ndenge tozoyebisa bino tozotambolaka mpona kolakisa monene ya papa kiangani ndenge awuti kolobake ye wana kaka ya 1887 ye yo kaka ya 1951 sikoyo tokolanda témoignage ya moninga moko ye afandi mingi na poto je crois asali je crois ba 20 ans ou 22 ans comme ça ayebi makambo minene esalamaka na mboka na Europe kuna ye affrontaka vo même bamindele donc ye abangaka eloko te aza sire na nzambe na ye ke oyo azali koloba ezali ya solo bandeko tolanda topusana papa na kati ya plateau mbote papa loba makasi mpo kuna micro eza vraiment papa ozali na liloba ya koloba sur papa Simon Kimbangu Kiangani po ete émission tozali kosala mpona kolakisa monene yeke ye wana kaka ya 1887 ye wana kaka ya 1951 nakombazaki solokele nzambe tata papa jalunga na nzambe mwana nzambe mosi papa Simon Kimbangu Kiangani wana po Diangenda Kuntima ya solo papa Charles solokele tata Simon Kimbangu oyo bozomona oyo à l'époque, en 92, 1992, quand nous avons bien gagné Siros, nous avons fait un fou comme un pays, nous avons fait un fou comme un pays, la pote noire, à l'époque, nous avons fait un baccalauréat pour nous, là, quand on a fait un métier, nous avons fait un universitaire dans Nangaï. Nous avons fait un métier, nous avons fait un métier, et l'on y a pas qui se locale, lequel on doit y aller, là, tu vois. Quand on a compris, papa qui m'a dit, Bilinga Square, il y a les poutres à Bilinga, la pote en 99, il y a beaucoup de locaux, il y a des wapi. Na koti na yamba na ye na komba sebo ki na kota de la kimangis ba yibisi ke pas kisolokele a bomwana na mars normal les informations c'est moi ngana zo bosa na sokele parce que ça na mona ina 92 na koti na passe mpaka ningi ni a bomwana na mars ko fana benga sko ndiko akimangis kwa butu monali je donné la famille ndokoro na une invitation la bengi de mutu mais Ngaï, tu m'avais donné ça à l'époque, na pote noire, parce que c'est par exemple, quand il y avait même ce qu'on avait posé les mains. Donc, on a posé les mains, on a beaucoup d'années, tout le monde a échangé avec nous, tout le monde a camouflé nous. On a les années comme ça. Alors, on a bien dû donner, parce que on a non, mais c'est pas si rose. C'est possible. Mais il y a un pas qui se locale. Et c'est comme ça que réponse, il y a Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel. Ah bon, olobini lo mo makasi bazolanda tango na mona ki lilingi wana siko bana benga so na coach recherche iko pesa nga information que non lingi mona na taki kombo ya na taki longi ya mona na ngai ça dit que solo qui veut dire Dieu s'est révélé, Charles qui veut dire fort et Daniel veut dire je juge parce que Charles c'est un pronom germanique fort car fort et puis Daniel et le mot Dan El Dan c'est-à-dire juge, elle et où j'ai Elohim, donc Dieu. Donc Dieu juge qui est fort, qui s'est révélé chez nous. Donc, nous avons pas si à l'époque, on a dit comme Elohim et le bosso. Donc, Seigneur investit, S comme Seigneur, I investit, R remet tout rétablir au ordre spirituel. Donc, Amis, elle est là. Et si on a appris, on a dit l'expression, on a dit guitariste. Puis c'est pour ça que je me dis Kata mfumwa mbanza muwakala kwenda ya kutela vo tata natandokiza ku kisala kwa meye bandokiko
kadi ntangu yingi bakwa misinkangwame est-ce que non on peut expliquer on a lingala puisque mingi bayoka na Kikongo dafu mbanza tango lingo kenda na ibisaki yo mebaba ndoki na yo ndio makamaka sasa utawa ndenge nzembe sasa ngai na kusana ngaba ndoki te pamba te tango mingi basakani baseli makambo ezangi tina na bana na ngai siko kupeli Uya yantiki di salukiame Uya yantiki di salukiame Ya lutelele Zolele futula di bundu Munzila ibudiakala. Donc na lingo tungi sali ta on a bani musala na ngai na lingo tungi sali na lingo tungi sali ngomba na ngai na ninge ezalaki donc ati résolution bombo wana omona ki wana ya résolution. Donc na ti fula longola biloko mikibi ko tibo kisaki wana donc remettre de l'ordre spirituel. On va dire ça dit si on fait de la sim sur les médias donc remettre Siros Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Et puis tango wasali ngama ngati wana na police code kwa tuna formation wana na komeli akobeli ngai na tuna pisa réponse dan a pisa kala information katukala yevu leko tuza bandike baleti zaka tusima na ye wana. Et puis étoile wana ngandi kuna ngatu tout ça na Paris centre de recherche d'engrais routier là va chercheur tout ça va chercheur donc ma campo dans la passe pas de quoi côté ba mindeli biro benga mindeli benga man kituki siku ndela za mono kitu kimundu ba kitu kwa kibeti diki batu ba bongwani bazenga ngabisuka yiba yindo siku siku kuti ba ngabo nena leta kundi l'homme 37 000 familles parce que le chef de la salagi na parce que le meso bachar na petit ngamo solo wana na ko itali kitidi kiki yi wana kama le 5 mois kama le 5 mois na 5 mois les informations nakati kama le 5 mois ça dit que les 5 en mois bango mitano na kati na ye tabati tana lobi na bengi kitidi ki solo kele Dieu le Père le monde le qui dit qui l'homme 37 000 familles ça dit qui solo kele dilet di jelungana dilet di jengela dilet ki kimbangu wilet kombo ya longa ya mama mwili ezali kyawanga tabati kya waka widingi yimo zoyoka masolo ya kolo isa pasi moki mbongo na buté le 5 ou 6 tanga zoyoka amunité mais kasi alobi mais pour dire mais ils sont tous les tout ça ndima na kopesa mapoko moni longa moni sikazo waka wid au kya wanga tanga yoki amunité lokola mama ya yambo mama Eva ayoki nyoka lobi leyi tanga nyoka lobi leyi ale bape écoute ça tambo yesko mama mwilo ayiko pestia mwasi na sika na ye ayoki yango kombo yelonga kya wanga ko rajo 10 plus 30 8 imbangu wilet kawanga wilet c'est 16 ezali 6 plus 7 donc 37 yango tango azongi be bambu 37000 tango azongi boye kata imbangu wana alobi ba ola mona ki banyoko magina ngai tukopana kobe beno otimisa kana potu kanga gama donc ndenga banyoko magina l'époque ayi ko sango sikana bango ko sikana elongo kasi bamoni papa oza makambo ebele oza makambo mingi donc faut tout ça l'émission moko pa na je pense il y a 1 heure de temps pona moni oza makambo ebele wana to kolobela ngo sima mais ba yebisi biso yo ofrontaka vo même donc okotaka na kati na Europe kuna ba mindele donc ozo coincer bango ezaka ndenge nini na ocho le ko mondele azali mwana nanga donc na bocho mondele nanga bino obengi yo bengi ko mondele uchi wa ngai nazalaki tango nasoba sa rochela ko fande ko nanga moko ya autaki angola makela de zomo na makela de zomo kuna yesko koko ko na yazo yibise ketaka mindele baso kota na sikata yake na tokela wana baso benga ibango mutu ndele c'est-à-dire que ndele elingo ba mauvais esprit c'est-à-dire que ce que le lozo mo yinule ko na mai bango so mona ko ba revenant moko ba kituki so ko uza mutu wiro ko na mai fanda mai tango nduso ko bima posono yo échanger ba kituki ki ben donc ba bombwani donc bango bazali bana na biso ba yebi bien. Ah bon? Uya bangu la ludi kya isuki ya tu tango na lobi solo ya kolo Yesu apesa kingai ki baswe ka mutu ko babombaki na pimisa ko polele problème so le baka monoki bungu monoko mputu to meneziti swa yeluta ziti swa ngai ki mbangu na poto bazo respecter makasi koleka mais mokuma kange ndombe yaba kaka pona yo moto mwini zo sola ngai te donc ngapa parce que va venir na Paris na 99 na kendaki na Élysée na c'est pas possible pour faire
mokota on a été ngena na zaki nango moyeba simangeza te bamira bazo kuya bakanga ize tango zaka bazo skiva ba comprendre que aza moto mususu bazuna na date tout seul minga pa compter protocolaire tango zo fona compter protocolaire lizo wana na tika lo kolanga ta groupe on se fuka mi please ah bon ba image sali les journalistes comme ça ko kala mi temba te na yawa po ye na longoka na yoko ta classe oyengola na yokola et longoka likolo ba longo parce que on fait beaucoup de boulot de wan longo kena fuma longo mais tu peux penser mando parce que on a commencé mando longo c'est que sacré c'est aujourd'hui longo et le ngolo donc tu makasi et longo fuma longo yo ne longo wena ngolo vokena longo na sakala ngolo c'est que ça ya boulette ko ça va comment ni ngezali kulumbi wana zokili wana fuzo la monoko ya ikili wana asiki linga kikongo linga ya mwanda ludi muni elembo ludi lo basolo muni ndiko ngati mais bon to tuna mutuna moko batu mingi bazo vueza donc bazo négliger papa Simon Kimbangu kiangani bazo bakaka wana mwana wana est-ce que conseil nyoko pesa bato wana bazo landa conseil nyoko pesa bato wana po ete baya pena na nzela baye bake Simon Kimbangu kiangani ye wana ya 1887 ye okaka ya 1951 conseil nyoko pesa oui c'est kaboye biso zo na kati grâce à question mandombe grâce à question mandombe parce que on appelle biso toujours démontrer d'une manière scientifique ezatike makamako ndima baba tia yote ezali géométrie c'est-à-dire scientifique géométrie c'est une science mathématique c'est une partie de la mathématique géo qui veut dire l'univers métrie mesure donc l'univers des mesures biso grâce à mandombe ça la démonstration mathématiquement ezatike non faut ndima okotante ezali mathématique c'est-à-dire faut muta comprendre faut faire comprendre oui bien sûr yango mindele ngata on a la taka boy mondila boya otuna kwa pourquoi c'est bien comme ça parce que moi mon seki tant voyez puis ce moment ba le baka ba ko ndima mo za passe faut démontrer cette démonstration géométrique que pas seulement qui mon kiangani yi wana mulimo santo yi wana azalaka ou te bandi parce que le bingi l'homme qui dit kiki longo elongi wana qui dit kiki elongi puis na ngambo ya mazaki mbango sefa ndiko na ngaba guitariste mazaki mbango nzembo ujo sa divinité. Venez voir sa divinité. C'est ça qu'on a la presse. Donc sur le bandeau, on a tout sur imminence. Parce que imminence, il y a des cardinaux qui s'appellent imminence. Non, il y a sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Voilà la différence. Donc boy comment imminence? Non, on veut plus de ça. Fini. Wana ba cardinaux ba miki on va se porter la classe de théologie sur gagner tu peux me imminence. Vous comprenez? Il y a sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Faut vous questionner ça. Il y a une zambé mouli moussa ami zèle non avec vini pour na mona 92 na longue moi na yi. Ko diso. Yewana papa mouli moussa. Donc on est dit ce que ba lingi gai de Congo, kota na YouTube, godi de Congo, na internet ko mona ngai na check ba information là, ba to benga tapé mathématiquement, les ali science, les ali makambo nima. Te, les ali makambo ya mathématique. 1 plus 1 plus 2, yango to démontrer parce que mon kangani azali mouli moussa. Voilà. Merci mingi bandeko balandi na banda bozolanda biso émission Zibula Messe. Émission Zibula Messe ni koloba ete fongola miso moto moyindo puisque papa Simon Kimbangu ayaka alongoli biso ban noir na miso. Po ete to yeba monene waye akomisi biso lelo batu mais to négliger ye. To bosani ete yende mutalongola biso na bombo oyo. Mais papa bandeko mingi bazotuna